Sominda Radangalong, Arenkelok, ningkan kimi katalon duna sonsi, Karbi Anglong ardo alongta, keongdung a charge along ningkan kimi mate, suri hinira, inkora hini ningkan aphan, ningkarong pen, kedenga jamek, pamandun. Kedamtang ning keduk ning ki oido anta ningkan banalong padunra pening ningkan suri hinira inkora hini ningkan mesen ben keduk ke thakdun long japhan along ningkan kimi katalon asai dingpon. Lason si Phuloni Langherang Baptist Church long setame ningkan kimi katalon asai dingpon. Bangso Hood Assistant Pastor Thong Teron pen ke japona mayalong Morning Glory Academy Principal Hemo Killing pensi ningkan kimi alam the than parjupon. Birthday lagi kami thang ari kan cutting wood dan saya aku birthday kami thang screen bomb. Lari si kita ni pun lagi di one round itu 24 hours lagi. Also 24 hours kan projecting body kan cry bomb. Revolutions pula ari kan cutting nama kan revolutions pula. Kalau bangso ari kan itu cry pagi kita ni pun lagi 365 days. Tapi hours pula 6 hours lagi. Al dan kan ikan si lagi birthday ari kan cutting kita ni lagi. Ani kan lakal. Asyik ini lagi 12 hours baru baji anma gitu 2021 ke lagi judo. Lalu 2000 baru baji ke prank lah ini angge kan hours hote ini baji ke lima kita itu. Dan je 12-14 hours kita itu. Lason dak taksi lang chithing baptist mondoli along setame glim somar pen danglok riso ejang sarphi sarphula pen mondoli ke ja tum chingrum si ning arong pen talon pon bangso hur nangli tumaning angthin chipa mithunon po athepi en ponsi ephesa sangdeng phi angdeng su engkora ke thobalong pen NKB Executive Secretary Reverend Benting Teron pen than parjupon apna telefon bongja phat orang berkaitan baku non itu betul pada waktu itu kecilungan ya anak kecil dulu itu telepon ini itu betul pada bangku tapi itu anak si itu kan itu lagi itu betul orang akhir boleh ningkan Surindra ekor ini bukan kepejabat yang halal, Halapu nomor isi Chokihola Baptist Church along setame sarpin po inti pen arna malam the than ponsi mesen pen ningkan kimi katalon pajut pon. News report Karbi Anglong live.